ANC eMpumalanga veri va lava Cyril Ramaphosa a yisa mahlweni no rhangela eka rhengu ra vumbirhi. Mandla Ndlovu i murhangeri wa vumune wa xifundzankulu ku paluxa nseketelo wa yena eka Ramaphosa ku rhangela ANC. Xifundzankulu xa Mpumalanga xi ni mintlhontlho naswona xi tsandzeke nakambe ku khoma nhlengeletano ku sukela David Mabuza a fambile. Ndlovu loyi swi tikombaka onge hi yena a nga rhanga emahlweni eka ku kuma xitulu xa ANC eka xifundzankulu u ri swirho swa vandla swi kombe ntshembo eka Ramaphosa. President CR, if there will be a call from branches to avail yourself for a second term, don't say no. If there will be that call, you must say yes. Ramaphosa amayiku hi malwandla eka xifundzankulu lexi nga hlawula ntwanano eka nhlengeletano ya Nazareth 2017. Sweswi va le rivaleni ku ri va seketela president loyi a nga kona wa ANC. Hambi tani mavonelo ya Ndlovu a ma fambelani na mukondleteri wa PTT tlhelo xandla xa matsalani wa xifundzankulu Lindiwe Ncali. Havumbirhi ka vona va wela tlhelo rin'we ku nga se yiwa eka nhlengeletano leyi taka ya xifundzankulu. Xifundzankulu xa Mpumalanga eka mali mo tala a xi ri ku seketeleni ka khale ka mutshamaxitulu wa ANC eMpumalanga David Mabuza loyi sweswi ku nga xandla xa president Cyril Ramaphosa.